Ajde. Ajmo još jednom. A sad se ono ništa ne pika, jel? Ništa. Pa. Imam riječ od 2 slova. Bu. Dobrodošao u analogiju. Bolje te nam, vidim, pratila si nadrealiste. Kako nisam, bila sam mala, ali sam pratila. Imala sam jutros riječ i od 8 slova, ali možda malo bezobrazno za ranu zoru. Nemoj ništa. 8, kontaš. Nele Karajlić je gost analogije, zapratite naš kanal i slušajte ovaj i ostale razgovore. Je li rano jutros za ovaj razgovor ili nije? Nije, naravno, ja sam ranoranlac, umijem da se uključim odmah. Nisam od onih koji sjede sat vremena, piju kafu, bude se, ja odmah skočim na noge i sa svojim dobrim i poštenim Vičentijem, mojim psom, obiđem Senjačko-Dedinsku eparhiju, vidim da je sve u redu, vratim se kući, odigram 1-2 partije šaha sa zamišljenim protivnikom. Rane zori igra šah. Pa malo da se vijuge probude i onda krenemo u akciju. Pa dobro, onda si bolji od mene jutros. Jesi li doktor za nešto danas? Nisam ni za što, pravo da ti kažem. Nisam ni za što. Nije mi ni do čeg. Znaš kako, počela sam da čitam ovu knjigu tvoju, Solunska 28, treći deo. A ide mi, nego sam se u jednom momentu osjetila kao junakinja tvoje knjige. Ja te zovem na podcast, a ti nećeš. Ja te zovem, a ti ne možeš. Ja te zovem, a ti zaboraviš. Ja rekao, morat ću da nađem neke kompromitujuće fotografije da ga dovučem. Da ga privučeš. Nema tih fotografija. U ono vrijeme kad je moglo da bude nije bilo ove tehnologije. Tako. Na svu sreću nismo došli dotle, nego smo se složili da si u 7. deceniji i da si zaboravan. Šta ti donela? To je tačno. Šta ti donela 7. decenija? Pa ništa specijalno u odnosu na svih na ostalih 6. I imam ja druga koji tvrdi da je ta decenija u stvari najbolja. Imam ja drugarice koje tvrde da je svaka ta najbolja za žene. Pa svaka ima sigurno svoje dobro i svoje loše. Ali 7. je dobra zato što onako, kako da kažem, generacija prije tebe je otišla, generacija poslije tebe se osamostalila i ti sad onako sam jašiš. To je kao neka od teorija. Ja više volio da sam u 3. deceniji, ali kaže da je to nemoguće. Izgleda da jeste, ali nekako ja i dalje mislim, ali možda je to zato što nisam još u 7. deceniji, da si onakav kakav se osjećaš. Ili se osjećaš kao da si u 7. Ja sam onakav kakav se osjećam sigurno, ali ne osjećam se isto onako kako što izgledam sam sebi u ogledalu. A što to znači? Pa je to znači dobro i loše? Kada se probudim i kad dođem do ogledala, ja prije nego što se pogledam u ogledalo, ja pomislim kako ću ispred sebe vidjeti jednog dobro držećeg 40-godišnjaka. I dobro, i vidiš ga, šta? Znaš kako ja to rešavam? Znaš kako ja to rešavam? Ne gledam se. Ne, šta se gleda? Šta ima da vidi? Dobra fora. To se tako reši. Sad rekao si da sam gledala Top listu nadrealista. Ja sam iz Mostara i mi smo u to vrijeme gledali stvarno Top listu i ja se sjećam da su bile, sad malo vidiš i Jekaski. Čim kažem da sam iz Mostara, ode i Jekaski. Ode gotovo. Ali nema veze, ovdje nam se može, ovo je analogija, nije Beogradska kronika, mogu i Jekaski. I ja se sjećam da su bile prazne ulice uveče i da se stvarno gledalo. I bilo je baš dobrih fora. I neke su, pazi, ja sam bila mala, ja sam imala tad 12-13 godina. Ok, to kad nemamo ogledalo, imala sam 2 godine, a kad imala sam 13-14. I šta sam htjela da kažem? Da. I te fore su takve bile da su ostale i do dan danas. I dan danas u mojoj familiji, kad se zezamo, mi kažemo, kad neko nešto ne može nikako da kaže šta je B, mislim, ili ne ide Ž, P, nikako. Jako često citiramo nadrealiste. Kakav je tvoj osjećaj sada prema tome? Pa manje ili više neka vrsta, kako da kažem, nostalgije prema tom vremenu, prije svega. I prema činjenici da smo tad bili u 3. deceniji, a ne u 7. Nadrealisti su napravili neko određeno čudo. One, za razliku od svih tih, ajde nazvaćemo ih neprecizno, fenomena jugoslovenske popularne kulture koji su bili proizvod određenog sistema uspostavljenog u medijima i u društvenom životu Socijalističke federativne republike Jugoslavije, nadrealisti su došli van tog sistema. Ako gledate
globalno popularnu kulturu, to je nešto najjače što je Jugoslavija ostavila iza sebe. Jel? Nije ostavila ni vozove, ni avione, ni helikoptere, ni nuklearnu bombu, ona je ostavila nešto mnogo jače. A to je popularna kultura. To su sve one pjesme, filmovi, utakmice, sportovi, zlatne medalje, način življenja, komunikacije, što je ostao da živi i dan danas. Samo da završim, izvini. Sad, sve to što sam nabrojao, od, ne znam, Čolića, Bijelog dugmeta, Kusturice, Crnog talasa, Makaveva, Danila Kiša, zlatnih medalja, košarkaša, zlatnih medalja, nema fudbalera, ali sve je to došlo iz nekog mehanizma, iz nekog sistema. Nadrealisti jedini nisu došli iz sistema. Oni su došli nijotkuda, out of the blue. Oni su rezultat isključivo nekog posebnog nadahnuća koje je imala određena grupa dječaka smještena u sarajevskom naselju Koševo. Vidiš sad kad kažeš dječaka, jeste bili dječaci, 17 ali ste bili vrlo, kako ti kažem, mudri dječaci i taj humor je bio mudar humor i bio je, to bio je, kako ti kažeš, van sistema i nekako vam se sve moglo i sve vam se dozvolilo da kažete, da se ismijavate. Pa nije to baš tako bilo. Aha, nije. Nije. Mi smo imali sreću da su se mediji u Sarajevu polako, ali sigurno, kako da kažem, da su mediji u Sarajevu polako, ali sigurno otopljavali. Kada je nas Boro Kontić, naš radio urednik, zvao 81. godine da napravimo 15 minuta šege subotom ujutru, on je već imao tim oko sebe koji je bio spreman na takav jedan eksperiment. Boro je bio mlad, ja mislim da on nije imao ni 30 godina, a mi smo imali 17, 18. I tu se desio jedan onako kratki spoj u pozitivnom smislu, kratki spoj između nas i slušalaca, jer smo mi bili prvi koji smo taj naš ulični jezik prenijeli na radio, kasnije i na televiziju. I taj jezik koji je prenesen na radio je prepoznat na ulici, a užasno je šarmantan. I otuda ja kažem da nismo došli iz sistema. Nismo imali, kako da kažem, nismo poštovali niti jedan jedini zakon medijski koji je tad u to vrijeme funkcionisao. Je li to bilo problematično? Pa nije to bilo problematično u nekom, kako da kažem, to je bilo više u političkom smislu. To je bilo više problematično u estetskom, jer je postojalo određeni broj urednika na radiju i televiziji, a tad su ozbiljni urednici bili, tad su urednici završene fakultete. Bio je određen broj njih koji je bio protiv toga, koji nisu imali, kako da kažem, razumijevanje za glupiranje. Evo, upravo to, nele krele. I međutim, šta se desilo? Desilo se da je taj odziv javnosti koji je nas slušao na radiju bio toliko jak da je to bio argument Bori i ekipi koja je nas branila da mi opstanemo na radiju. A kasnije kad smo došli na televiziju mi smo isto upali kao neka vrsta komandosa, ko Hamas. Niko na nas nije računao. Mi smo kao pozvani od strane Erne Perić, urednice narodne muzike na televiziji Sarajevo, da učestvujemo u emisiji narodne muzike, što je potpuno suprotno nekom kredu koji je... Sjećam se da je bio baš smor te muzičke pauze između skečeva koji su nekad bile stvarno jezive. Sad kad pogledate ko je sve tu pjevao, vidjet ćete da to i nije baš smor. Da je to pa kad se uporedi sa nekim sad vremenom, ali tad je to bilo potpuno nespojivo. Oba Halida, Haris, Hanka, Miroslav, Šaban, jedan, Šaban drugi, Duško Kulić, to je bila ozbiljna narodna muzika koja se i danas sluša na kraju krajeva, ali smo mi bili neka vrsta diverzije. Tek drugi nadrealisti 89. godine su već
bili nešto što je bio produkt našeg ranijeg rada, plus političko otopljavanje u Bosni i Hercegovini nakon ove, kako se zove, afere Agrokomerc, i plus jedno rasulo koje je nastalo unutar Jugoslavenske federacije, koje je pogodovalo svima koji su pokušavali da pomjere ono što se zove granica slobode. Jeste vi bili svjesni svoje uloge tada? Evo sad mi pada još na pamet jedna koju često pominjem. Oni imaju voz za nas petorica u taksiju. To je stari dobri Čengić govori. Nismo mi imali punu svijest, naravno. Niti smo mi znali da će to toliko dugo trajati. Nisam ja mogao da znam da će nešto što sam ja snimio da će trajati više od 40 godina. To je bilo malo nerealno, jer mi nismo imali, kako da kažem, ni želju, ni svijest da to što radimo stavljamo u neki formalni. Nismo mi književnici, pa da se nadamo da će naša knjiga biti čitana za 100 godina. Mi smo se, da prostiš, zajebavali. Jeste, i ja sam se pitala, mi smo 91. Otišli iz Mostara u Beograd kod moje tetke. I više se niste vratili. Nismo, ali došli smo i onda smo mi kao, a jel možemo da gledamo Top listu nadrealista? I sa onako strahom, šta će sad oni reći, znaju li oni šta je to i tako, pa ajde i mi pronađemo TV-sa i pustimo, i onda je bilo kao, ako ovo sad njima ne bude smiješno, mi ovo više nikad nećemo gledati. Međutim, taj humor je bio prepoznat i ovde i oni su se smijali. Mislim, on je potpuno prevazišao granice onog što kažeš sarajevski humor, sarajevska raja. Naravno, zato što su to idiomi koji se razumiju. Taj komunikacija koju smo mi imali je prije svega bila izuzetno šarmantna i dopadljiva. I vi kad vi ne znate čemu se smijete, ali vi smijete čitavo jednoj situaciji u kojoj se nalaze 4-5 kretena i koji imaju vrlo duhovit i šarmantan izraz iza sebe. Top lista nadrealista je u suštini poslije Sarajevske rock škole bila jedna od onih stvari sarajevske popularne kulture koja je Sarajevo približila ostatku Jugoslavije. Mi danas nemamo punu sliku jer Sarajevo gledamo kroz bijelo dugme, kroz Kusturicu, kroz nadrealiste, kroz Čolu, kroz ovo, kroz ono. Šta je Sarajevo bilo prije toga? Bilo je više ono što se zvalo tamni vilajet nego grad šege, šale i doskočica. Nadrealisti su bili prvi humor koji je dolazio iz Sarajeva ili, ajde, reći ćemo iz Bosne i Hercegovine, koji je zasjenio sve druge humore u bivšoj Jugoslaviji, pa uključujući onaj beogradski humor, odnosno humor televizije Beograd, koja je praktično svaki 7 dana nama ispaljivala razne vrhunske serije, kao što je, ne znam, Pozorište u kući, kao što su Građani sela Luga, sve one, sav onaj humor koji je dolazio kao neka vrsta nasljeđa Branislava Nušića, aj tako ćemo ga nazvati, i naročito humor koji je u Beogradu imao kroz pozorište, kroz Duška Kovačevića i kroz Zvezdaru teatar, kroz filmove Slobodana Šijana. To je već druga kategorija. Sad, samo još ovo, pošto sam spomenuo Nušića, mi nismo bili Nušićevci. Mi smo bili Domanovčićevci. Nušićevci su Čkalje, Mija i Čkalja. Oni su ta linija koja je povukla, kako da kažem, neku svoj korijen, crpljenje svojih ideja kroz genijalnog Nušića. A mi smo underground, mi smo ti koji smo pokušali da stvarno dovedemo Kraljevića Marka drugi put među Srbe i koji smo zaista pričali o vođi onako kao što je pričao Domanović u svojoj pripovjeci. Koliko je teško nasmijati ljude? Pa to je najteže. To je, znate, kad uđete u neku salu i da gledate neki ozbiljan film, taj reditelj i ta ekipa koja je napravila taj film nema nikakvu bojazan na osnovu, jer njima nije neophodno da publika ima ikakav prvu reakciju. Ako je publika zamišljena,
to ne znači da joj se ne sviđa, jer je film drama, ozbiljan, neki kum ili ne znam, neka apokalipsa sada i to je zabrinutost je tu, yes. sve je tu. Da. A kad je stari dobri Charlie Chaplin pustio svoje filmove publici, on ako ne vidi osmijehe na licu, on je poražen. Znači, humor je najteži oblik umjetnosti bez ikakve sumnje i ne postoji ni jedna jedina knjiga, niti jedno jedino djelo koje može da bude genijalno, koje pretenduje da bude genijalno, a da nema u sebi humora, osim Dostojevskog. Pa, mislim, jeste, ja sad kad odem u biblioteku i kažem dajte mi neku knjigu da se smijem, a oni kažu pa nemamo sad takve. Nema takve. Pročitali ste ono što je smiješno, nemamo takve. Sve ima svoje, humor nije samo ono što treba da vas nasmije, nego ono što je skriveno unutar neke radnje koju vi treba da pročitate i prepoznate. I kod našeg najvećeg pisca, Nobelovca Andrića, vi imate tu šegu. Momo Kapor je identifikovao genijalno početak knjige na Drini Čuprija kao neki geografski prospekt u kojoj u toj prvoj rečenici Andrić opisuje tok Drine i onda kad je pogledate sa pozicije kako da kažem, Mome Kapora, šta je on u njoj pronašao, vi ćete imati jedan lagani osjećaj da se Ivo Andrić zajebavao da je šaljivo pisao. Ali recimo kod njega se humor može, ne mogu sad da se sjetim, kad opisuje onog Vezirov slon, kako se ide, tu se vidi njegov način na koji on trese humor. On nije, kažu, bio nešto pretjerano duhovito osoba. ali je imao sigurno u sebi taj osjećaj i na kraju krajeva on je jedan od onih preteča Top liste nadrealista kroz neku filozofiju koja je spojila njega sa mladom Bosnom, a nas, nove primitivce, sa rock'n'rollom. Ima jedna fantastična knjiga, odnosno priča o Danilu Iliću, koju je napisao. Danilo Ilić je jedan od atentatora, najstariji od njih na ulicama Sarajeva 28. juna 1914. I on kaže da je on jako dobro igrao bilijar i da je igrajući bilijar zasmijavao društvo tako što je imitirao sarajevski govor bosanskih sarajevskih muslimana. A to je u stvari govor kojeg su poslije nadrealisti uzeli kao svoje oružje. Da te pitam sad nešto. Kad sa toliko godina stekneš toliku slavu u Sarajevu, onako malo, realno je mali grad, šta se desi u tvom životu? Pa u kom smislu? Kad se sjetiš sebe. Pa meni je najljepši dio bio, najljepši dio mi je bio kad me niko nije znao, kad uđem u tramvaj i čujem kako prepričavaju naše viceve s radija. Pa to je moglo dok si radio na radiju. Pa da, to je moglo tada. I onda mi je bilo stvarno puno srce. Uđem i čujem kako Raja pričaju. Jesi čuo ovaj fazon? Ali svi pričaju. Nije to sad jedna grupica ljudi. Nego se prepričava. Se prepričava i tad mi je bilo. I recimo, sjećam se da je neki naš Banja Lučanin, zaboravio sam mu ime, u vojsci dok sam ja sam kao klinac bio u vojsci sa 18 godina, već su nadrealisti bili popularni, da se on predstavljao u svojim oficirskom koru kao jedan od tih koji prave Top listu nadrealista. To je nevjerovatno. Ja sam imao 17 godina, on imao 27, recimo. Nisi mogao protiv njega, kako da? Ne, sad ja da kažem da sam to snimao ja. I onda nam je on puštao, on je naravno to učinio da bi dobio povlašteni položaj unutar vojske i dok sam ja morao da cepam stražu, on je puštao muziku na razglasu i uvijek je puštao nadrealiste. Ja sam vojsku služio na aerodromu u Skopju. Prilično velika nepravda. Ili ima razlike između Bosanaca i Hercegovaca? Drastične. Pa u suštini nema, svi smo mi iz Hercegovine. To sam samo htjela da te pitam. To se
prevuklo se i to je jako teško, kako se zove, jako je teško uspostaviti tu vrstu genealogije, jer dosta je njih izlazilo, odlazilo. To je najljepše, odnosno najviše podataka što ja znam o tome sam dobio čitajući knjige Milorada Ekmečića, jel? Tu šta je sve bilo u Hercegovini, zašto su oni nadljudi. Misliš mi? Da. A to je, recimo, ja nisam znao da je u 19. vijeku svako 5. dijete u Hercegovini preživilo. Znači, majka mora da rodi 10 da bi 2 ostalo. Što je, kad gledate onako surovo darvinovski, moralo da rezultira ozbiljnim čvrstim genom i izuzetnom inteligencijom. Nije ni Bosna previše razvijenija bila, ali je barem imala šumu, imala je nešto što možeš da glođeš, što se kaže. Ono što je, recimo, greota, ta komunikacija između recimo Hercegovine i Bosanske krajine, to igrom slučaja znam, zato što su moji otamo iz krajine, nedostatak komunikacije između ta dva dijela Bosne i Hercegovine je spriječio ustanike 1875. da definitivno izbace Turke sa naših prostora. Jer ovi nisu znali da su ovi dole počeli bunu malo ranije, da je postojao mobilni telefon. Da, s obzirom koliko su Hercegovci glasni, možda samo malo jače, da su viknuli, možda vi čuli. Da je postojao mobilni telefon, ja vjerujem da bi na Berlinskom kongresu 1878. bilo samo prihvaćeno faktičko stanje. Ili samo malo da su bili glasni. Ali da su se malo više derali. Ali dobro, to je, istorija je čudo. Sad da te pitam, sa i bez istorije, u jednom trenutku sam ja morala da napustim Bosnu i Hercegovinu i malo kasnijem trenutku i ti. Kako je to uticalo na tvoj život? Kako ti se to činilo tada, u tom trenutku, a kako ti se to čini danas? Pa nije meni, taj sam čin odlaska, nije meni to bilo toliko dramatično, koliko mi je dramatičan bio rezultat tih izbora koji smo mi imali 17. novembra 1990. Kad sam ja shvatio da smo mi svi ispali budale, misleći da je nešto što, eto, nazovimo popularna kultura, jače od onoga što vuku u sebi geni. Jer nije to samo strah koji je kome se sve pripisivalo u to vrijeme da, eto, Srbi će zaglasati za Srbe samo zato što ih je strah da ih muslimani i Hrvati ne kako se kaže, ne nadjačaju, ili muslimani da ih ne nadjačaju ovo dvoje, ili Hrvati ne nadjačaju ovo dvoje. To nije samo strah. U suštini, cijelo istorijsko kretanje ljudskog roda je bazirano u suštini na emocijama. I to što mi nazivamo racionalno, to možda postoji u nekim disciplinama kao što je matematika i fizika. Ali ne pitam te za racionalno, pitam te za taj emotivni moment. Vratit ću se ja. Neće, dobro. Koliko je u suštini emocija ključna u svakom političkom aktu, se najbolje vidi sad poslije rata u Ukrajini. Ta eksplozija koju je Zapad pokazao, a Zapad sebe predstavlja kao najracionalniju civilizaciju u dosadašnjem toku ljudskog roda, ta emocija, ajde, neću tražiti tešku riječ, ali taj animozitet prema Rusiji odjednom je otkrio da su oni svo vrijeme, u stvari, sve ove decenije, pa možda i vijekove, bili gonjeni samo emocijom da bi morali da dolaze, da moraju da idu drag na hosten, da idu na istok. I sva ta priča o resursima, o nafti, o gasu, o korištenju, sve to pada u vodu kad vidite da je u stvari samo jedan animozitet, emotivni animozitet njih pokrenuo. U tom duhu je mene potreslo to glasanje od 90-ih, kad sam ja shvatio da nije pitanje, da demokratija, odnosno ono što su nas naučili o njoj,
nije u suštini pokazivanje svog političkog kreda, nego svojih emocija. I danas vidite ovaj show oko naših izbora, je čista emocija. Tu niko ništa ne govori, kako da kažem, sa nekom vrstom ozbiljnog racija. Ok, ajde, ako je ovo, onda će ovo. Nego samo vidite da šiklja na sve strane. Emotivno smo bića. Pa jeste, ljudski rod. Ali onda ne treba da se foliramo. Pa dobro, moramo malo. Da kažemo, ja ne volim Ruse ili ja ne volim Amerikance. Da je to u suštini cijeli naš, kako da kažem, pokretač pokretač homopolitike. Čini mi se da takva ogoljenost je potpuno neprihvatljiva kroz cijelo čovječanstvo kada gledaš, da se sve zapravo i maskira, da ne bi bilo tako ogoljeno, da bi bilo, čini mi se, nekako pitkije, prihvatljivije i da je lakše manipulisati. Ja ti kažem šta je motor, a ti možeš napraviti karoseriju kako god hoćeš. Ajde onda da se vratimo na emocije. Kakav je tvoj? Onda sam, i tu sam, to je bio za mene strašan poraz. I tad sam zaista imao jedno duboko razmišljanje. Nisam ja znao ovoliko koliko sad znam, ali sam znao da mora da dođe do sukoba, jer jednostavno nemoguće je da ako je emocija motor, nemoguće je da je neko zaustavi, može samo druga emocija da je potopi, jel? Da tu emociju mržnje potopi emocija ljubavi. Ali kratko je vrijeme bilo da bi se tako nešto, da bi se napravio taj emotivni kontranapad. Tako da moj odlazak iz Sarajeva je bio u trenutku kad sam avionom napravio zadnji krug prema Beogradu, je bio skoro ravnodušan, jer sam već sve prebolio, već sam bio, dobio sam koronu, pa sam se izliječio i više je ne mogu dobiti. Zanimljivo. Da, to je bilo sad, druga stvar je što smo se mi svi intimno nadali da će to trajati 7 dana. To je sad naš problem. Mi smo imali mi smo u jednom trenutku imali iluziju da te neke demonstracije koje su krenule u Sarajevu odmah nakon izbijanja oružanog sukoba mogu da donesu promjenu, barem u jedno, jer bitno je samo da li, ajde nazvat ćemo, da li Sarajevo, da li Pale odluči da evo nećemo, hajde. Samo jedno da je uradilo neki korak, sigurno bi se približili i napravili bi neki kompromis koji bi morao da bude bolji od ovoga, jer ne bi bilo mrtvih. I onda me taj povratak, odnosno taj odlazak iz Sarajeva, to mi je bilo, kako da kažem, maltene ravnodušno. Misliš da je ta misao, vratit ću se, ta neka vrsta samozavaravanja, da ti olakšaš sebi odlazak i da kažeš, teško je reći ovo je sad zdravo i nema više nikad počinje neki novi život. Ja sam znao, ali ne možeš ti da se oslobodiš nade. Misli su nešto što vi ne kontrolišete, a ne kontrolišete ni emocije. Jel, ne možete vi, nemate mehanizam, nemate pilulu protiv mržnje, niti imate teretanu za zaustavljanje misli. Meni se čini da smo i mi svi tad znali da se nećemo vratiti, ali da smo to govorili i da smo to mislili da bismo lakše otišli. Da je to privremeno. A moguće da je kao neka vrsta. I što ti kažeš, taj posljednji let, ja se sjećam tog Mostara, tog pogleda iz tog vojnog aviona na Stari most, na Neretvu, na ono sunce i sve. Ja nikad neću zaboraviti taj pogled i negdje u dubini duše ti znaš, ma nema to više. Mislim, to je gotovo, mi smo sad otišli, to je kraj. Ali svi govorimo, vratit ćemo se i ovo je privremeno. Ali možda je to, vratit ćemo se bilo da lakše to prezvučiš. Pa moguće, s tim što je meni su poslije kuljale emocije kad je krenuo rat. To je bilo zaista nešto što čovjek, kako da kažem, ne može da gleda ravnodušno. To je neka teška bol u meni, svakodnevna. Kad sam slušao izvještaje, gledao, vidio šta se događa. Ja o tome neću da pričam iz pijeteta prema svima onima koji su izgubili život, bez obzira na kojoj strani. Jer je, mislim, to koji su izgubili nekoga i koji su to prošli na najgori. Na traumatični način. Ali i onda ne volim ni da spominjem ni te toponime, ni imena tih mjesta. I strašno, to je nešto što je poslije, mislim,
poslije onakve zemlje, u kojoj smo živjeli onako, u kome si, ono što kažu, mogao si zaspat na plaži, da ti niko ništa ne... najgore što ti se moglo desiti na plaži je da te izujeda komarac. Probajte sad da legnete na plažu. Ne kod nas, probajte leći na plažu u Kanu za vrijeme festivala, pa ćete vidjeti da li će vas neko izđepariti ili će vas neko prebiti. Iz takve zemlje mi smo ušli sa istim narodom, s istim brojem, kako da kažem, krvnih zrnaca u nama, mi smo ušli u jedan totalni besmisao i tad sam, koji je rezultirao jednom stravičnom katastrofom u kojoj sad naravno jedni optužuju druge, drugi optužuju treće, treći optužuju srednji optužuju prve. I tad se sad sjećam da sam čuo jednu fantastičnu izjavu nekog japanskog učitelja ili već ne znam šta je, koji kaže samo je izbjegnut rat dobijen rat. To je fantastično. To je nešto što bi da imam moć, da imam vlast, da sam neko ko odlučuje, da sam šef menadžmenta neke države, ja bi pred svako to veliko sranje rekao samo je izbjegnut rat, dobijen rat. Namjerno neću da pričam na to sa nekog širog aspekta, istorijskog aspekta. Namjerno te vraćam na tebe samog, jer me zanima kako se osjećaš ti u Beogradu. Ti dete iz Sarajeva, sa sarajevskim smislom za humor, sa načinom govora, sa nekom istorijom u Beogradu koji jeste otvoren za sve nas, jeste otvoren za izbjeglice, ali je to drugi svijet. Drugačiji. Pa vidi, ja nisam realan tu. Prvo što sam ja bio, ajde, neću da upotrijebim tešku riječ, ali izuzetno popularan. Znači, mene su znali svi, ja sam mogao da odem i u Prištinu. A da, džaba ti to sa onim kad ti ostaneš sam u sebi. Mogu ja da budem popularna koliko god hoćeš, ali ona i unutrašnji osjećaj. Pa ne, nisam imao. To je meni Beograd, kako da kažem, on je uvijek bio dio mog života. Druga stvar, ja imam familiju u Beogradu. Ja sam dolazio kod tetke 65. 6. Mislim, ja sam se čak pravio viceve da cijela Jugoslavija ima, da svaki čovjek u Jugoslaviji ima jednu tetku u Beogradu. Što i nije nemoguće bilo. Živa istina, ja mislim da nas troje ovdje imamo tetku. Ta vrsta adaptacije i rasta grada, to ide jedno sa drugim. Beograd je dolaskom, ajde nazvat ćemo ih izbjeglica, da bi znali o kom periodu govorim. Dolaskom izbjeglica polako, ali sigurno je dobijao osobine metropole. On je prije toga bio glavni grad jedne velike zemlje. Ali nije bio šarolik onoliko koliko je postao poslije ratova u Jugoslaviji. Šarolik u svakom smislu, u smislu kulture, ugostiteljstva, komunikacije. On sad zaista podsjeća na ozbiljne velike gradove poput, ne znam, Londona, Pariza, Istanbula. Ne po svojoj veličini i po svojoj raskoši, parama, jer mi to ne možemo postići, mi nismo bili imperija, za razliku od Pariza, Londona i Istanbula koji su bile imperije, ali po nekoj vrsti ubrzanog rasta, dinamike života, pa ajde reći ćemo i sporta i zabave, i to je jako važan faktor za neki grad, pozorišta. Beograd je onako poslije 90-ih polako, ali sigurno dobijao te obrise metropole, megapolisa. A paralelno s tim smo mi, koji smo došli u Beograd, se počeli navikavati na nove uslove. I ne to koliko smo mi se navikli na Beograd, koliko se Beograd morao navići na nas. Jer mi smo ti koji smo došli, pa smo odlučili da je sarajevski ćevap bolji od beogradskog. Banjalučki, sarajevski. I onda se iz toga napravi neka imperija, koja, ajde, kod vas nema reklama, ali moram reći ime da bi ljudi znali o čemu se radi. Imperija Walter. Ona je nastala tako što su Sarajli, odnosno Bosanci, natjerali svoje domaćine da počnu da vjeruju u to da je sarajevski ćevap bolji od leskovačkog. Što je stvarno
fenomen. Ali to ne mora da znači, ali to je jednostavno jer ne može mi niko reći da je pizza najbolje jelo na svijetu, a nema tačke na planeti u kojoj ljudi ne jedu picu. I onda se iz tog paralelnog razvoja grada i tih novih pojedinaca stvara taj novi ambijent koji se zove novi Beograd. I sad znači vidite, ti nisi nikad imao problem u svojoj glavi, u svojoj, kako ti kažem, duši, jesam li ja, glupo je sad reći Beograđanin, ali da, jesam li ja Beograđanin ili sam Sarajlija? Jesam li ja njima ovdje uvijek Bosanac ili sam ja njihov? Ja mogu biti iz Kuala Lumpura. Ne, ti s pogrešnu osobu pitaš. Nisam uopšte pogrešno, ti si mi prava osoba za to je super. Onog trenutka kad sam ja izašao iz Sarajeva, mi smo mogli da završimo u Torontu, u Vancouveru, i imao bi isti osjećaj. Ja sam, kako da kažem, čovjek koji je već tad bio, ja sam imao 29-30 godina i već sam prelomio taj prelazak iz jedne tačke u drugo. Meni fale neke stvari koje nemaju veze koja nemaju veze čak ni sa društvom. Meni je u Beogradu falila nadmorska visina. Jer se ja mnogo bolje osjećam na 1000 metara nadmorske visine. I onda sam kupio na Kosmeju kuću. Da se popenješ. Da ti ne fali. 300. Pitam te to. Znaš zašto te pitam? Pitam te zato što mnogi ljudi imali su taj dugo godina osjećaj nepripadnosti, da ni tamo kad se vrate, kad je prošao rat, ne pripadaju, ni ovdje kad dođu nisu se skroz, pa kažu ne pripadaju ni ovdje. Bez obzira što im je Beograd pružio sve. Ja sad ne znam, ali meni jeste pružio sve. Ja sam mogla da završim i školu, i fakultet, i da se zaposlim bez bilo kakve veze i da se osjećam ravnopravna njima. Ti sama sebi praviš pruzanje u svemu. Nigdje nije zabranjeno. Nije tebi niko u Beogradu mogao da dođe, ni ne u Beogradu. U Zagrebu, u Pretoriji. Niko ti ne može reći, ti ne možeš. Jel? Ne može ti reći, vi vaše dijete nećete moći ovdje upisati u školu. Meni je jako žao. To je nemoguće. Znači, samo je pitanje vašeg odnosa prema vremenu, i ja znam da mnogi ljudi ne mogu da prezube, jel? Naročito, mi smo relativno rano doživjeli ratnu katastrofu. Imali smo 30 godina. Moja starija Raja, koja je tad imala 40, a kamoli oni što su imali 50, njima je bilo mnogo teže. Prvo što si stariji, jel? A drugo što su tvoje navike vezane za Sarajevo ili za neku tvoju bivšu, za neki tvoj bivši grad, Mostar, bile mnogo dublje, jer mene su te sarajevske ulice zanimale praktično 10 godina, od moje 19. do 29. Ja sam duže svirao u smokingu sa kustom 13 godina nego što sam zujao ulicama Sarajeva. Ali je poenta u tome što je pojedinac taj koji odlučuje kojim se putem ide. Ajde sad, kad otvaramo tu temu. Kad otvaramo dušu. Recimo, moj razred u gimnaziji, ja sam išao u drugu gimnaziju od 77. do 81. godine, moj razred je rasut po cijelom svijetu. Jel? 2 ili 3 više nisu sa nama. Znamo za samo jedan slučaj u kome je čovjek, naš drug, postao socijalni slučaj. On nije, ali to mi se čini da je više njegov izbor nego agresija prostora prema njemu. Ko smo mi? Pravnici u Los Angelesu, doktori u Houstonu, IT-evci po Kanadi. Znači, da ne nabrajam da je. Ima nas i estradnih radnika. Ima nas i... Mi smo išli u školu u kojoj nije bilo nikoga ko bi nas pripremio za rat. Nismo imali nikakvu specijalnu, nije bilo usmjereno. Bilo je normalna škola. Imali smo latinski 2 godine. Imali smo fizičko, muzičko, likovno. Nismo imali ni jednog profesora za koga ja mogu da kažem ovo je profesor Vujić. On je od nas napravio ljude. Imali smo divne profesore, ali ne to kapaciteta. Šta je onda to što je odlučilo da smo mi pokazali koliko smo snalažljivi i kojom se brzinom adaptiramo na nemoguće uslove? Samo ono obrazovanje, onaj način
odrastanja koji smo mi imali u socijalističkom samoupravljanju. Ništa drugo. Sad sam htjela da ti kaže, znaš šta je? To što ste svi zapravo Hercegovci. Pa skoro. Skoro. Raznih nacionalnosti. Tako da je to ta vrsta adaptacije koju ti pitaš, to je naravno zanimljivo izučavati kroz, što se kaže, kroz ozbiljne institucije, a ne ovako u podcastu. Pa ja sam to malo emotivno htjela da pročeprkam, da vidim kako si se ti s tim nosio i super je što si na taj način, jer znam druge ljude koji ni dan danas nisu sigurni i još uvijek... Nema velikog čovjeka, znači, osim Johana Sebastiana Baha, koji je živio i umro u istom mjestu, koji nije bio izbjeglica. Od onih najvažnijih, od Isusa i Muhameda ili ne znam već koga, oni su se morali seliti. Pa preko onih ne manje važnijih, ali bitnijih, kao što je Einstein, kao što je Freud, kao što je Tesla. Pa do doktora Krajnića. Pa do nas, ali očvrsnete, znači, to slažem se. Morate uzeti u obzir da su migracije nešto što je dio ljudske istorije, jednako kao što je dio ljudske istorije tehnološki napredak. Danas je to malo, čini mi se, i drugačije, zato što svijet danas stvarno jeste globalno selo. I danas je mnogo lakše mladi ljudi sele. Svejedno im je, ili živim tu, ili ovdje, ili ovako. To više nije... ali to je i pitanje kapitalizma. Odnosno, mehanizma po kome te firma može prebaciti, a da te ne pita. Prije su samo vojna lica seljaka. Ne pitaj me, to sam prekomande. Mi nismo imali toga, ali najveći strah bio svake porodice, nemoj prekomanda u Prištinu, tata mi je bio pilot. Ali sad ti prekomandu ti daje Microsoft, kaže. Jeste, ali čini mi se da je to danas drugačije, da je to zaista fluidno za pojedince i lakše se ide. Pa danas ti sjećaš se kako su nekad bili aerodromi, to otmeno, to samo bogatiji putuju, to su danas stvarno koji svaka autobuska stanica samo gore. Dobro, ajde sad samo da te pitam, što si na kraju prelomio da se vratiš u Sarajevo i da ti na kraju ostane to neprijatna uspomena? Šta te prelomilo da kažeš ipak ću doći? Ja ću tebe možda iznenaditi. Meni to nije bilo toliko neprijatno. Možda si očekivao? Ja jesam, ali ovi što su me zvali, oni su rekli, jesi ti normalno, nećete niko, nećete prepoznati. I onda se desilo, pa dobro, to je moj drug, neću sad da govorim da mu ne bi opet napravio problem. Najveći krivac za taj, ajde nazvat ćemo ga incident, su društvene mreže. Jer da njih nema, tek ujutru bi osvanula naslovna stranica Oslobođenja, ali ovako je krenulo još iz te noći. I onda kad je broj tih pregleda u kojima su ljudi obaviješteni da sam ja ilegalno, kada trebam prijeći neku granicu, ušao u Sarajevu, kad je taj broj pregleda i ovih, kako se zove, prijetnji prešao, 2000, onda je došla policija da me brani od zamišljenog protivnika. A šta ti je značilo emotivno taj povratak? Jel ti značio nešto? Bilo je nešto jako uzbudljivo u svemu tome, a to je što su sa mnom u autu bili moji prijatelji iz Beograda i onda mi je jako lijepo bilo da budem, vozeći se kroz Sarajevo, turistički vodič po tim značajnim lokacijama vezanim za sarajevsku popularnu kulturu. I moram priznati da mi je bilo jako lijepo dok smo obilazili mjesta gdje smo svirali, gdje je počelo Bijelo dugme, gdje smo sjedili kafane, odakle je Čola, odakle gdje se dolazio, gdje smo mi vježbali, gdje je Skenderija, gdje je naš prvi studio, gdje je naš drugi studio, gore dole. Tako da ja se preporučujem sebe Turističkom savezu Sarajeva, da ako im treba jedna takva tura, mogu jako dobro da im osmislim. Ako već ne mogu da im budem vodič, mogu da im napišem itinerij. Kratak vodič. A sad reci mi, jel ti to bilo, kažeš sad bilo ti je lijepo, jel ti bilo emotivno, jel ti bilo teško? Ne previše. Ne. Bilo je tužno u smislu što nije bilo nikog na ulici. Ja nisam navikao grad takav. Čak i na mom Koševu gdje, gdje vrvi od djece, da nije bilo nikoga. To je bila nedelja 7, pola 8 navečer, što je onako, to mi je bilo malo depresivno, ali misliš da ja imam neki kad vidim svoju kuću da zaplačem? Pa to da ti nešto, da. To nemam. Ne. Nemam, ma to je,
Mislim, prošlost. To se plakalo se 17. novembra 90. kad se znalo da će stvar krenuti ovim tokom. Ja vidiš, kad sam se vratila prvi put u Mostar, to mi je bilo jako uzbudljivo, jako emotivno. Dobro. Taj prvi ponovo susret, taj miris, drugačije miriše Mostar, drugačije je sunce nad Mostarom, ne samo pesnički, stvarno jeste, mislim, drugačije su boje, sve je drugačije. I tu mi je tako nešto stajalo. Zaigralo. Jeste, bilo mi je baš onako, i onda sam imala utisak, ovo se sve smanjilo, i onda ti neki stari ljudi i sve, i znaš šta sam zaključila? Voljela sam taj Mostar, bez obzira na sve, ništa sad ovo, nego taj Mostar kao Mostar, dok su u njemu bili ljudi koje ja volim. Kao što je moja baba, moj deda, moja ujna, i to je zapravo, ja mislim, veza sa nekim gradom. Kad su to ti ljudi koji tebi pružaju ljubav i kad imaš tu emociju. Da, ali taj broj ljudi je dramatično. Sve manji. Kada ja sad odem u Mostar, a toga nema, meni to ništa ne znači. Ako mogu da te utješim i da nije bilo rata, jel bi isti osjećaj? Pa to ja isto mislim da... A možeš misliti ovo, jel taj broj ljudi koji je otišao, to je onako, ne možeš, to je, kako da kažem, ozbiljna promjena krvi. Nije to sad otišlo 10%, to je 90 i ne znam koliko. Ako ja gledam svoju neku, svojih nekih 100, ajde, ja sam ih znao preko 3000, ali recimo ako gledam svojih 100 ljudi, od tih 100, 90 je otišlo, ili 95. I to su neki drugi ljudi, neki drugi način razmišljanja, drugi jezik čak. Istorija. Tako to ide, to su migracije. Zamisli nekog Turčina ili nekog Cincara ili nekog Jevreja koji dođe na Dorčol, koji je živio početkom 19. vijeka na Dorčolu i dođe na Dorčol 1925. I vidi da, prvo vidi nema ni jedne džamije. Drugo vidi da su ljudi ne govore uopšte turski, ne govore ni jermenski, ne govore ni nije hebrejski, nego kako se zove, jidiš ili već kako su Jevreji između sebe govorili, ne znam, nego govori samo srpski. A kamoli pa otiđi u New York, otiđi u Pariz, da vidiš kako izgleda. Možeš misliti kako je izgledalo bunt Parižana onog dana kad je onaj njihov veliki graditelj Osman odlučio da Pariz napravi, da ga prokopa i da napravi velike bulevare sa ovnim kružnim tokovima od, ne znam, Republike preko Bastilje pa do Charles de Gaulle Etoile. I zamisli sad neko ko je živio u vrijeme Igovih romana i koji dođe poslije toga i kaže pa niđe one moje ulice. Tako da je to, samo eto, u Francuskoj se to dogodilo odlukom gradske skupštine, gradske uprave, u Sarajevu i Mostaru se dogodilo odlukom radnih ljudi i građana na prvim izborima. Šta je Beograd za tebe danas? Kakav je Beograd? Jako interesantan, uzbudljiv, inspirativan. Ne bi ja pisao ove knjige o Dorčolu da nisam. Beograd ima jedno eksplozivno bilo. Mi zaboravljamo koliko je Beograd patio kroz istoriju. Ja ne znam, 40 i ne znam koliko puta je prelazio iz ruke jedne imperije u drugu. On je bio 5 puta bombardovan u 20. vijeku, što je apsolutni rekorder. 14., 15., 41., 44. i 99. Beograd je, recimo, taj fenomen u kome smo moja supruga i ja shvatili koliko dugo čovjeku treba da i lično i institucionalno shvati da sa druge strane rijeke nije neprijatelj. 100 godina. Tačno je toliko trebalo da se poslije oslobađanja 1918. godine Beograd spusti na rijeku i napravi se Beograd na vodi. Znači 100 godina je trebalo da mi shvatimo da s one strane nisu topovi, nego Novi Beograd. A i taj Novi Beograd nije bio na rijeci, nego je malo bio povučen na toliko. A morao je onoliko peska, onoliko plavno, morao da bude malo i povučeniji. Nije ni jedan veliki grad nastao u idealnim uslovima.
Da li ti je taj Beograd nekad težak? Je li naporan? Pa samo u saobraćaju. On je uzbudljiv, koloritan. Čak i u svakom smislu. I u gradskom, i ljudskom, čak i u političkom. Ja naravno imam svoje, kako da kažem, ja sam homopolitikus, ja imam svoje percepcije i način razmišljanja, ali mislim da bi bilo dosadno kad bi svi mislili kao ja. Beograd ima jedan strašan potencijal, taj, kako da kažem, umjetnički, kreativni. Taj broj ovih, kako se kaže, festivala. Ja to nisam znao. Ja sam već u 7. deceniji, da se ja više ne mogu to da upratim. Ali već imam kod sebe kući sina koji to ganja. Svaki 7 dana je neki dokumentarni filmovi, pa autorski film, ovakav film, doći do karte za pozorište postalo maltene nemoguća akcija. Kao šta igra u Zvezdari teatru, ali nemoj gledat za mart, gledaj za maj. Da, jest. Pa da uganjamo to. Sad što bi da sam ja neko, što bi rekao Duško Trifunović, šta bi ja bi gurao u tu kulturu mnogo više. Ja bi širio ta pozorišta, napravio tu operu, odvojio balet od ovoga, izgradio još kad smo već u fazonu građenja. U tom smislu bi ga gurao. I naravno napravio bi neku, kako da kažem, ali to je već stvar koju kapitalizam sam po sebi pravi, neko maksimaliziranje tih cijena oko toga šta može stvarno da košta 100 eura pola čaše nečega, a šta je može, jer mora, kao i svaki veliki grad, da u nekim mjestima ima ekstremne cijene. Ali ostala mjesta ne smiju ne bi moralo da prate te cijene. Da. Moramo da odemo negdje da jedemo i da ne ostavimo cijelu platu. Slažem se. A je li ima nešto što mu zameraš? Pa evo ovo, manjak te odgovornosti, odnosno ajde kako da to formulišem, da me ne shvate pogrešno. Nedovoljno ulaganje u kulturu. To je po meni prva stvar koju bi, ne samo Beograd, nego i cijela Srbija. Mislim da bi svaki sljedeći sekretar za kulturu ili ministar za kulturu morao da se izbori za malo više para. Da se izbori za malo više para, a da svi ovi oko njega, uključujući premijera, uključujući ministra financija, uključujući ovoga, shvate taj značaj. Zašto je važna kultura? Jer, da, ona je mnogo, mnogo jača od oružja. Bilo mi je pre neki dan slikarka jedna i pitala sam je šta misli, da li umjetnost može da spasi svijet. Onda je ona rekla da je ona uvjerena da jedino umjetnost može da spasi svijet. Apsolutno. Samo što jako je teško. Kapitalizam je, kako da kažem, kapitalizam diktira neregularne uslove za nas. U socijalizmu je umjetnost mnogo bilo lakše, zato što ta trka za novcem i taj novac nije bio toliko važan koliko je bio važan Ivo Andrić. Sad i u medijima i u kulturi, i da ne govorimo o sportu, da ne govorimo o nečemu, Ivo Andrić više ne vrijedi koliko vrijedi 1000 eura. Yes. I sad je tu, šta tu treba da uradi država? Da ne bi divljanje kapitalizma dovelo jedno društvo pred duhovni kolaps i duhovni prosjački štap. Ona mora to da artikuliše, da kontroliše kroz, ne znam, posebne zakone. Ja to sad nemam pojma. Recimo, ako određena firma donira, ne znam šta, ili ako kupi neku sliku, ili ako kupi, ne znam, neki umjetnički performans ili instalaciju, da joj se oduzima vamo, da na taj, kako da kažem, da na tom principu počinje da umjetnost spaja, kao što je to je u Americi, jer u Americi ne gura država kulturu, nego jake te kompanije, ali one su po znacima navoda prisiljene da to radi olakšica koje poslije dobiju. To sam ti kažem, daleko smo od toga, mi ne možemo da natjeramo kompanije da zaposle osobe sa invaliditetom i dobiju poreske olakšice, a kamoli za tako nešto.
ne možemo mi od nas ni očekivati, mi smo samo, kako da kažem, 30 godina a moramo u parlamentarnoj... kako ti kažem, moramo da se trudimo. Ali nemoguće je za tako kratak period da se tako nešto napravi, naročito ne kod nas koji smo stalno pod tenzijom. Koliko je teško pod tenzijom, u takvim uslovima o kakvim sada pričaš o kulturi, biti umjetnik? Ti si uspeo i ovu knjigu, posljednjoj trilogije, i još neke knjige da napišeš. I muzičar si, i umjetnik si. Pa jesam. Toga živiš. Jeste, i živim samo od toga. To je tačno, ali nikad umjetniku nije potaman. Naročito ne pjesnik, jel? Pjesnik je fakir, fukara, jel, monah. On sam po sebi ne može nigdje, on je savjest čovječanstva, a savjest ne može imati lovu u džepu. Ako ima lovu u džepu, onda nije savjest. Ali sve ono što čovjek radi, što pokušava da radi, rukovođeno je njegovom ličnom ljubavlju prema tome. Znači, ne može mene niko da zaustavi da napišem knjigu. Ja možda neću moći da dobijem novac za neku televizijsku seriju ili film, ali će moja ljubav kad tad da stvori uslove da se to na kraju stvori i nađe. To je pitanje onoga sa kojim entuzijazmom i sa kojom ljubavlju pojedinac ulazi. Jer nikad ne ulazi u umjetnost. Jer nikad nije bilo idealno. Da je nama neko rekao 85. da će biti ovoliko televizija i da će biti ovoliko podcastova, da će biti ovoliko studija, da će studio... Mi smo 4,5 godine čekali da uđemo u studio da bi snimali pjesmu. Sad možemo da uđemo u studio sutra ujutru, da li kod Žike, da li kod Pere, da li kod Laze. I u tom smislu je sad bolje, ali opet s druge strane ni ta, kako da kažem... Predostupnost nije toliko dobra. Nije. Zato što može svako. Zato što je dobila... Nema selekcije. Stvorila je buku. I u toj buci, šum, ali iznad 100 decibela. Baš glasan šum. I taj šum je nešto što, protiv čega se ti ne možeš boriti. Jer to je stanje u kojem se ti nalaziš. I onda se svi dovijaju. Da bi neko postao popularan, onda napravi neki eksces zbog čega ćemo ga mi sad gledati po tim društvenim mrežama, a nema šansi da dobije to nekim ozbiljnim umjetničkim dijelom, jer niko više nema vremena za umjetnost. Ja bih nekako da ovo završimo sa poezijom, sa muzikom, sa stihovima. I užasno me sad nervira, ne mogu da razmišljam ko je koju pjesmu napisao od zabranjenog pušenja. To ne mogu i ne interesuje me. Ali moram da ti kažem, recimo ja tebe mnogo volim kada sedim u radiju i kada čujem pjesmu s one strane ulice, Stanjuju djevojčice kojima miriše kože. Ta pjesma mi je sunčana i lepa mi je i tužna mi je u isto vrijeme. Ona je u suštini tužna, ne znaš šta. To hoćeš da ti, ali toliko je divna zato što opisuje suštinu i nekog vremena i nekih ljudi i nekog trenutka koji je zaista, čini mi se, univerzalan. Nema to veze, je li to bilo 70-ih, 80-ih, nema veze, 2020-ih, uvijek ima tih. Muziku za tu pjesmu je napisao moj brat Drale, a tekst je pisao Sejo. Eto vidiš, ja volim tebe. Pa dobro, 90%... Ti pjevaš, ne? 90% je to uspjelo zato što sam ja pjevao. Da je možda bi Čola to otpjevao bolje. Ali utopila bi se u 1000 Čolnih pjesama. Ne zna Čola da kaže djevojčice ko ti. A to jeste, nema toliko iskvaren jezik. Ali je zanimljivo, svaka naša pjesma i svaki naš tekst na neki način daje socijalnu sliku tog vremena. I onda ta pjesma recimo može da na neki način otkrije današnjoj omladini u koga su djevojčice kojima miriše koža bile zaljubljene. Ali to je i danas tako. Nije danas ne vole ove, danas više vole ove koji psuju Allaha i prave belaja. Jel? Neće se praviti
To jeste ako gledaš iz tog tvog sad trenutno pesimističkog ugla, ali zapravo ja mislim i ja je tako doživljavam i zato i tebe volim i tu pjesmu, zato što mislim da je svevremena i da je, pa dobro. i da je takva. Dobro, okay. Onda ne znam, je li imaš ti neku pjesmu tog vremena koja ti je baš draga? Ne ono sve pjesme su kao moja djeca, nego neka koja ti je baš, koja ti baš onako, to je to. Ma ne mogu ti ja to sad, ja najviše volim Ili to loži neka pjesma kad je pevaš uvijek. To je, tu sam ja pisao muziku, je pisao tekst. To je ono, ja se uvijek zezam i kažem, ako bi htjeli da uspostavimo kontakt sa vanzemaljskim bićima, u svemir bi trebali da pošaljemo 3 stvari. Jedno je tlocrt egipatskih piramida, drugo je svi tomovi braće Karamazovi i treći je snimak pjesme Ili si bos ili si hadžija. Tad će shvatiti i naš tehnološki napredak i naše duhovno nasljeđe, a i način na koji provodimo slobodno vrijeme. Znaju li današnji klinci šta znači ili si bos ili si hadžija? Pa ako vidite stadion koji to pjeva, na kraju krajeva nije ni bitno da li znaju. Mislim da znaju ko hoće da se zainteresuje, ali muzika je zaumna, ona ne mora, taj tekst ne mora da ima odlučujuće, razumijevanje teksta ne mora da ima nikakvo značenje. Mi smo slušali cijeli svoj život Rolling Stones, nemajući pojma o šta pjevaju, a oni su kao najveći rock and roll band na svijetu. Pa dobro, kao. Pa dobro, ja mislim da je svaki rock and roll band. Onaj ko opstane i uspije da pjeva sa 80 godina i skače onako po bini. To jeste jedna teorija, ali opet postoje bendovi koji su izdali samo jednu ploču i ostavili toliki trag da im nema kraja. Koliko je teško izdržati na bini u 7. deceniji? Ma to je meni šega, ja sam Ozbiljno. Šetam sa Vičentijem, obilazim Dedinjsko senjačku eparhiju. Hvala ti mnogo što si došao na Lagiju i bez da sam te ucjenjivala sa eksplicitnim fotografijama. Dobro sam prošao. Hvala i vama što nas slušate. Zapratite naš kanal, kako lajkujte, šerujte, šta god. To. Ima mnogo dobrih priča.